Nā tā Peter Sharples te whare tūtaua I whakatū, ka tahi anō rātou ka huro ake I te pūtea hou a Sport New Zealand ihi Aotearoa. Kia rātou, mō ngā tau e toru e tū mai nei. I ngā tau nei, kua mate tēnei whare ki te kohi pūtea hei manaaki I āna mema 2,000, me te aha hei tā Tāroe Black, ko te timatanga noi ho tēnei o ngā huanui e kainamu mai ana. Koe nei te whare tūtaua nui o te ao. Kātaha noa kua taka te kapa ki te ao Pākehā kia tāpiri mai kia mātou, I runga I te whakaaro, koe nei he kaupapa pai. Kua toru te kau mā iwa tau te whare tūtaua o Aotearoa, kāre hoki he paku awhi mai te kāwanatana. Ko te toro atu ki ngā whānau, homai he miti, homai he āwhina, haere ake ki ngā marae me te toro I ngā āwhina, nā tēnā, ko ngā āhuatanga Māori o te whakatū wānanga. Nā kua whai pūtea mo te toru tau mai a ihi Aotearoa maroto mai I tā rātou ake rautaki kaupapa Māori. We're the first off the rank in terms of government support, and so yeah, it's a historical moment for us. He rua rau whitu te kau mā ono mano tāra te pūtea kua whakatahania mā te pūtea e whanake ai te marautana mo nā peka huri noa I te motu. When we developed this fund, the Tihi Fund, the fund was about enabling us to, one, partner with new national Māori organisations, and two, to increase Māori participation for Māori by Māori. He taona tuku iho no tua whakarere iho, nā tā Peter Sharples I Waihana, neke atu I te 2,000 nā mema no te whare tūtaua huri noa I Aotearoa, I Rānana, Ahitereiria, Hawaii me Abu Dhabi. Te pūtea nei e whakamana ai e tautoko ana ngā tini kaupapa e kaue nei e te whare tūtaua o Aotearoa. Manaaki tia te pōkai whenua, te whakatū wānanga, whakamātautau ai, haere roto I ngā kura, tāpiri atu ki ngā whaitua, ngā rohe, I reira whakatū ai ngā tini mahi o te whare tūtaua. So beyond the 3 years that we've signed this agreement to, and we'll be working together to ensure that there is a sustainable relationship. O tira, koe nei te hi koe tuatahi a ihi Aotearoa ki te hāpai I nā kaupapa Māori. Tāroe Black, te karere.